Nuru salamu alaika, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Mtume Muhammadur Rasulullah, ya nuru salamu alaika. Bismillah inaanza kwa jina la Mola wetu, na sifa za Bwana wetu, na kumsalia Nabii. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Yalla Muhammadur Rasulullah, ya nuru salamu alaika, Mtume ya nuru salamu alaika, ya nuru salamu alaika, Mtume ya nuru salamu alaika, ya nuru salamu. Tusompenda Mtume tunamtukana, Alaika, ya nuru salamu tusompenda Mtume tunamtukana, ya nuru salamu tunamtokea bule bule basi na alaika, ya nuru salamu tunamtokea bule bule basi ya nuru salamu hata Mungu mwenyewe muombea alaika, ya nuru salamu alaika, malaika wote wa muombea alaika, ya nuru salamu alaika, Allah ya hayo Maula ya kayomo ya hayo, Allah ya hayo hayo, Allah ya kayomo ya hayo, Allahu Allahu jalla jalal, Arrahmanu jalla jalal, Arrahimu jalla jalal, Al-Maliku jalla jalal, Al-Qudusu jalla jalal, As-Salam Al-Mu'minu jalla jalal, Al-Muhaiminu jalla jalal, Al-Azizu jalla jalal, Al-Jabbaru jalla jalal, Al-Mutakabbiru jalla jalal, Al-Khaliqu jalla jalal. Amina 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 ya Rabbana, Amina 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 ya Rabbana, wewe Mola twakuomba amina ya Rabbana, Allah utupe jana wasila amina ya Rabbana wewe kone faya kone amina ya Rabbana. Alright, kutelefina yaffe bebo bannaffe abakansanga Matali Group. Shukrani beba tuwadde eyo dozi etuyingiza mu Idi. Olunaku olw'enkya, it is confirmed. It is Idi Mubaraka. Bannange bonna betusiibye nabo. Ffenna etambuza ekisibo ku kino kuva ekyatandika. Bannange mwebale okusiiba. Kakati kyamuka mudiro olunaku olwaleero ajjidde mu kaseera akalungi era ne tufuna n'abatuyingiza abatuyingiza Idi banafa bakansanga Matali Group ate nno nga bakyaliwo ate nga olunaku olw'enkya tugenda kuba tusibuluka obubaka ba Ssaabasajja eri abasiraamu mu ggwanga bonna twabufunye n'ekyenjawulo eky'olunaku olwaleero lunaku lw'abakozi mu ggwanga lyonna oba okola kikiri nti nno kyokola tekirumya muntu mulala ofunayo 10 n'oweeriisa n'oliisa famire yo. Keep working, keep grinding, don't give up. My beautiful name is Hafi Powers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeno chamuka mudiro lyo buli Sunday sawa kasitaziwera 11. Tukyagendera ddala nno eno special offer oba special show eri bannaffe abayisiraamu era abasiibye. Sawa zino, ladies and gentlemen, kambanjulire Swahaba Kasumba. Kakati Swahaba Kasumba nga tanaba nakutandika. Soko otubuuliremu abasiraamu olina nteekateeka ki enkya ku Idi abatogera basanyusizaako wa? Tugenda kuba ku Kalenda Hotel Makindi. Okay. Enkeera tugenda ekigangazi mu kisaawe. Okay, enkya bitambula bityo okuyingira ssente meka emiryango gigula Mutwalo. Mutwalo. Omulyango ssaawa 5. Okay. Nzikiriza mbatolereko ku salamu. Kale, go ahead. Basiraamu bannaffe abooluganda assalamu alaikum. Wamusirimuuna wamusirimaati bonna assalamu. Yenze muddu wa Allah w'oluganda akoonamwa akataali.